Halo guys, welcome back with my channel. Sekarang kita lagi di Taman Love di daerah Bandung. Ini termasuk yang masih baru ya. Kita explore dulu aja taman. Oke, ikutin terus teman-teman. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe ya, like and comment di bawah. Ikutin terus. Di sini ada tempat makannya juga kayak kafe-kafe gitu banyak. Tapi kita lihat dulu ya makanannya apa aja.